Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu našeg Super 7 podcasta. Moje ime je Matej Petković, a danas mi je ponovno zadovoljstvo pozdraviti Aldu Franičevića. Aldo, bok. Bok, Matej, bok svima. Čekaj, moram te nekako predstaviti, a nema veze. Nema više veze. Nema više ideje nakon cijele sezone. Ja i ti ćemo se danas uhvatiti dvije stvari, malo ćemo proći riješen HNL, a onda ćemo na kraju se dohvatiti finala kupa u povijesti jednog dvoboja, što će biti, ajmo reći, poprilično interesantno s obzirom na to što nas čeka sve sutra. Tako da, ajmo prvo na ovu jedinu grafiku koju imamo, a onda ćemo proći i ono što imamo. Zapravo, ajmo se prvo uhvatiti najboljih 11, 35. kolo. Prvi puta ove sezone tu je Lovrić, Ivanušec je već stalna postavka ovdje, više ga ni ne miče iz prvih 11, koliko dobro igra u polusezonu. Šutal odigra odličnu utakmicu protiv Rijeke, imamo Raspopovića koji je na, ajmo reći, novoj poziciji, novoj staroj. Tako da je, već se prije pojavljivao, imamo Haramija koji je zabio prvi pogodak u svojoj karijeri, imamo Lučića koji je, mislim, prvi puta ove polusezone isto tako na toj poziciji. Imamo Mjereza koji je više manje stalno ovih zadnjih par utakmica, ali ono što nas zapravo najviše zanima je ova tu tablica. S lijeve strane su bodovi nakon 35 kola, a s desne strane su bodovi na ovoj polusezoni, pa vidimo tko je gdje i koliko je tko je imao bodova. Fascinantna je Rijeka sa 16 bodova, sad je na 48, što je nevjerojatno, i Gorica koja je osvojila 23 boda u zadnjih 10 utakmica, ako se ne varam 10-11, od one pobjede protiv Lokosa. Tako da Gorici apsolutno treba čestitati, skinuti kapu do poda na onome što su napravili. Sjećamo se na početku polusezone da je bilo i po nekoliko, to jest 6 utakmica ako se ne varam, bez zabijenog pogotka uopće. Pa je onda Bralić to otvorio na Poljudu u porazu 2-1. U idućem kolu je bila utakmica protiv Lokomotive koji su dobili pogodkom Fučka. I onda se zalaufalo, onda je došla Istra. I onda ona ludnica protiv Istra i tako. I onda su vjerujem, svi počeli vjerovati. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog mini kratkog uvoda. Mi možemo se uhvatiti prve utakmice između Slavena i Hajduka. Ti si tu utakmicu popratio. Da, pa eto. Pa Slaven je očigledno u padu i to se vidi i na tablici. Sad je Slaven tamo gdje smo ih na neki način očekivali od početka sezone. Gledao sam prije par dana isto nekakav podcast i bila je priča kako Slaven u prvom dijelu sezone zapravo igrao, odnosno dobijao puno više nego što je pokazivao na terenu, a da se sad na neki način stvari niveliraju. Po meni prvo poluvrijeme te utakmice je vjerojatno jedno od boljih koje Hajduk odigra pod Lekom, i to bez Livaje, bez Krovinovića, Melnjaka, znači 3 ključna igrača u momčadi. I napokon se moglo vidjeti da Hajduka koji stvara šanse, koji igra, koji je opasan, dominantan, bez Marka Livaje. To je ona priča šta može, da Hajduk previše ovisi o njemu. Livaja dependencija. Da. S druge strane, u drugom poluvremenu je Hajduk se malo ispuhao, neke su promjene napravili, neke promjene Zekić napravio na poluvremenu. I onda je to bilo više lila utakmica, s tim da opet Hajduk bija bolja momčad. Rezultat je 1-0, ali po onome prikazano na terenu moglo je to biti i drugačije. Mogla je to biti i puno viša pobjeda Hajduka, a s druge strane da je Slavena poslužila sreća ko što ga je služila u prvom dijelu sezone, mogla završiti na riješen. Tako da, zanimljivo je bilo vidjeti Jana Mlakara na svojoj prirodnoj poziciji gdje on opet pokazuje koliko je opasan u tim situacijama iz jednog dodira u 16 metara. Lijep gol, digao se jako Emir Sahiti zadnjih par utakmica. Definitivno je jedna od ključnih karika i Benrahou ponovo pokazuje da je zapravo osoba igrač koji
može rasteretiti u kreaciji upravo Livaju. Znači Hajduk izgleda kao da je tempirao pravo vrijeme formu za najbitniju utakmicu sezone. Tehnički. Pa ja mislim da bi Leko volio da je tempira to jedno mjesec i po dana ranije, ali ajmo reći da se vidi šta se radi na treningu i da se otprilike vidi ideja onoga kako bi taj Hajduk trebao izgledati sljedeće sezone. Naravno uz još neke nadopune kadra i dodatni napredak. Ja se samo nadam da se Hajduku neće dogoditi ono što se Hajduku događa, a to je da u trenutku kad svi pomisle koji navijaju za Hajduk da će stvari ići dalje u dobrom smjeru, da onako uzme pušku pa se upuca u lice, što smo vidjeli zadnjih sezona dosta puta. Ali okej, mislim, ti ko navijač Hajduka možeš ostati pozitivan. Sigurno 6 utakmica bez primljenog gola, u 6 utakmica bez poraza, 4 pobjede, 2 remija. Mislim, forma je odlična. Ono što mene osobno najviše veseli je to što vidim da Hajduk ima dosta mladih igrača koji su oko te momčadi. Imamo tu Pukštasa koji je definitivno već standardni prvotimac i to pokazuje i odluka Hajduka ga ne pusti odmah na svjetsko prvenstvo sa Amerikom, nego da ga sačuvaju za finale kupa, što znači da je definitivno igrač koji je već oslonac te momčadi i mislim da je on igrač koji Hajduku može dati puno u budućnosti. S druge strane imamo Sigura koji je igrom slučaja upao na taj desni bok i činjenica je da momak stvarno igra odlično. Isto 18-godišnjak, znači imamo 2 mlada igrača koji su standardni prvotimci, imamo njih još 3-4 koji su u krugu momčadi, koji dobijaju minutažu, koji na neki način skupljaju iskustvo. I to je ono što zapravo veseli, zato što znači da škola nogometa proizvodi igrače, a ne samo talente. Naravno vidjet ćemo kako će proći prelazni rok. Opet tu su te osjetljive pozicije stoperske koje Hajduk pokušava pronaći da im budu pristupačne, a da budu pojačanja već par sezona. Tako da ćemo vidjeti kako će to izgledat nakon ove sezone, ali za finale kupa mislim jasno je da a toga ćemo se i uhvatiti sad kasnije u sljedećem dijelu. U dobrom momentu dolazi. Još što se tiče Hajduka i toga što si spomenuo sada, ostaju 2 igrača na posudbi. Iz zadnje linije to su Borevković i Avazijem, ako se ne varam. Bili ti, koliki bi ti bio plafon da Čido ostane? Pa dobro, zato treba znati koliko je para u kasi. To mi ovako sa strane ne možemo reći, ali generalno Čidoz Avazijem ima fizikalije kakve generalno ne možemo naći u tom domaćem nekakvom bazenu. I s te strane on donosi jednu dimenziju više. S druge strane, svi se mi sjećamo njegovog perioda na početku druge polusezone gdje svaku utakmicu stvara šansu do 2-3 za protivničku momčad. Ali isto tako na početku sezone bio najbolji igrač. Je, ali to je ko sa golmanima. Znači imaš opciju da imaš golmana koji će obraniti nemoguće, onda će popit gol. Ili onaj u kojeg se ti možeš pouzdati da na dugi period ti neće braniti neke čuda, ali svaku utakmicu će obraniti ono što treba obraniti. Sad to vjerojatno, mislim ovako sa strane je teško to reći. Mislim da će dozi vrijedi nekih 1,5 milijuna do 2. Toliko vjerujem da bi ga Hajduk mogao platiti. Misliš da bi toliko mogao platiti Hajduk? Pa ako procjene da je to igrač za njih, mislim da ga za toliko kasnije mogu prodati, da je to neka vrijednost koju oni mogu kao kapital u tom igraču zadržati. Sad ima li Hajduk za 2 milijuna eura za stopera, to ne možemo znati, odnosno ja ne mogu znati. To opet ovisi o tome ko odlazi, koliko će se novca priliti. Realno ne možeš stvarati momčad za napad na Europu i na titulu bez da se ulože opet neka sredstva. Okay. Mislim, da se mene pita, ja bi Čidu ostavio, sigurno, jer
Mislim da Nčido može biti vrhunski alat za to da poslože ekipu za konferencijsku ligu. Može biti jako dobar, a treba će i za odgoj Vuškovića i Prpića. Na njega smo svi zaboravili, on se vraća isto tako. Mislim, Prpić je igrač koji mene iskreno najviše oduševio od Hajduka u ovom razdoblju dok se nije ozlijedio, tako da eto. U svakom slučaju on bi bio taj, ako već pričamo, ako moraš otkupiti jednoga, on je taj. Ja bi njega prije nego Borevkovića, to sigurno. Da, zato što Borevković je i profil igrača kakav Hajduk već ima u svome kadru. Da, mislim, već imaju Fera, tako da. A imamo Jeleza koji je tu već dugo ozlijeđen. Dobro, ja opet ne bih rekao da je Borevković sličan Elezu. Elez je katalizator iz obrane koji će ti iznijeti loptu, koji će odigrat, mislim, svi znamo koliko dugih lopti je Elez poslao za Livaju sam, koji su završili goleve. I Borevković igra zapravo kad preko dijagonala on gradi igru na drugi način, ali mislim da on realno ako se mora vagat da Borevković ne donosi ništa novo Hajduku što već nema u svome kadru, a Čidozija Vaziem donosi te fizikalije koje mislim da u nekakvoj Lekinoj viziji igre zapravo su vrlo bitne. Ajmo se prebaciti na drugog finalista kupa koji je potpisao prelazak u niži rang nakon poraza od Osijeka i to uvjerljivog poraza od Osijeka od 1-4. Ne znam šta da kažem. Ja bih rekao da nije svako zlo za zlo. Ako se Šibenik kao klub posloži u ozbilji, vidimo po Varaždinu da druga liga može biti i dobar poligon da se posloži ekipa za prvu ligu koja nije toliko skupa, koja može biti konkurentna. Naravno kad se ulazi u prvu ligu onda je svakako trebaš pojačati, ali generalno koliko god mi je žao, mislim da je Šibenik zaslužio ispast na kraju dana i da je Gorica ispala, mislim da bi isto tako bilo zasluženo s obzirom na igranje u prvoj polusezoni i sa trenerima i sa kadrom i sa svime. Tako da to je moj neki zaključak onako globalno cijele sezone, a što se tiče ove utakmice mislim da mi je jasno što pokušava Čanadi, pokušava pronaći nova mjesta za igrače koji su kralježnica s obzirom na to da u zadnjih par utakmica stvari ne funkcioniraju najbolje. To je kao tražiš nešto da klikne, ajmo to tako reći, ali nije, a s druge strane Osijek od kad je Tomas tamo, od kad je naš Alen otišao tamo, po meni poprilično ozbiljna i dobro posložena ekipa koja je pokazala s time da je revitalizirala. Pokazala je s time što je revitalizirala mjere za da zna što želi i kako treba igrati, tako da. Eto. Da, i Lovrićin se budi, jedino Caktaša ne uspijeva vratiti u život, ali to je sad druga priča. Da, meni osobno nije jasno šta Čanadi pokušava sa Šibenikom, jer nije on došao prije 2-3 kola, nego je već u drugom navratu, već dosta dugo tu. I po meni ovo čisto lutanje bilo protiv Osijeka. Znači Dolček na napadaču, ispremiješana cijela momčad i kad sam vidio rezultat, tu utakmicu nisam gledao izravno, kad sam vidio rezultat bio sam malo iznenađen jer sam očekivao da će Šibenik pokušati doći makar do boda. A onda kad sam vidio kako je to izgledalo i kakvu je momčad izveo Čanadi, bilo mi posve jasno zašto je to tako završilo. Dosta igrača na svojim neprirodnim pozicijama i na neki način ono nije uopće dobro izgledalo. Meni je Šibenik najbolje izgleda kad je u ofenzivnom redu. Kad su u ofenzivnom redu imali na jednoj strani Rajija, na drugoj Dolčeka i naprijed Špeljaka. S tim da sad više nemaju Dujić Opa koji može unijeti taj faktor X kad uđe s klupe, a on je dosta zapravo u par situacija tipa protiv Dinama je donosio, nema tu spora. Zapravo donosio tu nepredvidivost u napadu. Ja mislim šta hoću o Duji zbog ovoga sad što je raskinut ugovor s njim, ali mislim da je on donosio, da je on dobar igrač za Šibenik, bio dobar igrač. I Šibenik je izgubio zapravo ono na čemu je zadnji par kola, na čemu je gradio i ideju da ostane u ligi, a to je čvrsta obrana, doza agresivnosti i zapravo kontre.
Baš su bezopasno izgledali protiv Osijeka. Doduše ubija ih je taj gol u drugoj, trećoj minuti, tako da nije to, nikako nije dobro izgledalo. Da, mislim, nema mi tu spora oko toga. Osijek je ovom pobjedom osigurao Europu, tako da moramo čestitati i Alenu na tome. Apsolutno. Opravdan transfer. Očito je dobar posao, opravdan transfer, bez obzira koliko nama nedostaje, mislim da je Osijeku dobro došao. Gorica i Varaždin su odigrali jednu poprilično zanimljivu utakmicu. Ja sam gledao utakmicu, znam da sam dobro opsovao u drugoj minuti kad je ili četvrtoj koje već kad je Endokić zabio gol i tu sam imao već dojam da će biti puno golova i da će Gorica tu uzeti te bodove koji su bili potrebni za ostanak u ligi. Na kraju, kao što sam rekao i na početku, apsolutno čestitke i Sopiću i njegovom timu i igračima koji su se podigli iz pepela, kako kaže, ko kaže, podigla me iz pepela. Da nije Vuco. Vuco, ko će drugi. Tako da ništa ne možete reći Gorici za zadnjih koliko, 10-ak i više utakmica, 23 boda osvojiti u tom razdoblju. Je nevjerojatno, mislim zabiti u dvije utakmice po 5 golova je nevjerojatno, tako da. Za momčad koja nije zabila. Za momčad koja nije zabila 6 kola na početku polusezone, tako da preobrazba je stvarno ogromna. Baš totalna preobrazba i treba im čestitati na tome. Varaždin s druge strane mislim da bi bio konkurentan za Europu do zadnjeg kola, da mu se nisu apsolutno svi ozlijedili u barem jednom dijelu sezone i to se vidi na njima, nažalost, po njih. Mislim da su i oni Istra pokazali zapravo da fali tu još navike pobjeđivanja u bitnim utakmicama. Zato što Rijeka i Osijek i jedna i druga momčad su u ovom kraju godine, odnosno kraju sezone, imali teške periode. Rijeka više nije na onoj razini na kojoj je bila kad je tek Jakirović došao, mada su se spustili na, ajmo reći, neku realniju razinu i rezultata i igara, ali opet kad je bitno stisnu i dobiju. Istra i Varaždin na neki način su šaptom pali u za njih najbitnijim utakmicama. I to protiv momčadi koji su ispod njih na tabeli, s tim da nisu to bezopasne momčadi. Jasno, i Lokomotiva i Gorica igraju sasvim solidan, dobar nogomet, ali generalno prelagano su pali jedni i drugi u utakmicama u kojima im je trebao makar bod da bi ostali do zadnjeg kola u igri. I to pokazuje zapravo nedostatak zrelosti tih momčadi. S tim da što se Istre tiče, mislim da je to smo pričali prošli put, da je to momčad koja je najviše oštećena kroz sezonu i više se čak i ne ljute, koliko sam shvatio. Garcia više nema šta za reći na tu temu, ali da, šteta njih je po meni ubila ona kazna Ercegu 9 utakmica. Mislim, i Erceg je sam kriv, a opet s druge strane isplet okolnosti je vodio prema tomu. Mislim, oko toga dijela se totalno slažem. To smo i kad smo analizirali u to doba, rekli smo da će ta kazna utjecat debelo na to kako će Istra izgledat. Bakrar ga je dobro zamijenio, ali fali opet. Bakraru bi ja isto nogu slomio u prošlom kolu kad nije dodan na drugu stativu 2 puta. Tako da, a šta da kažem. Ostaje nam Rijeka i Dinamo da prođemo i to onako na brzaka. I Lokomotiva Istra. Dobro. Lokomotiva Istra, dobro, toga smo se malo dotakli. Nemamo tu ništa puno. Ja sam, kad sam razgovarao sa ljudima o tim utakmicama, ja sam rekao da sam dojma znam da Istra nije povezala 3 pobjede u čitavoj sezoni, tako da sam očekivao da neće ni sad, plus to je Lokomotiva. Lokomotiva odigra 2 loše, onda 3 odigra kao da su u borbi za naslov. Doslovno u borbi za naslov. Tako da opet je to bilo, ajmo reći, na neki način tako. Mene taj dio nije čudio, ali ovaj dio Rijeke i Dinama, mislim, osobno
ja moram od iste utakmice nahvaliti opet Šutala, kao što sam rekao, moram nahvaliti Ivanušeca, kao što sam već spomenuo. Dobro, reprezentativci Hrvatske. Labrović je imao fenomenalnu obranu Špikiću, to isto treba spomenuti. I za kraj, isto nakon svake utakmice moram pohvaliti Frigana, zato što mislim, ne sjećam se kad sam vidio da neki napadač donosi toliko problema drugima i kad igra lošu utakmicu. Tako da eto. Pa njegov work rate, odnosno količina trke, truda, toga da udara stoper, prima batine i dili batine, me posjeća na Mjereza prije par sezona, samo drugačiji profil igrača, Frigan bolji nogon, Mjerez je opasniji u zraku, ali generalno to su ono igrači na tragu Mandžukićevskih nekih kvaliteta. Znači, čak i kad te ne ide, znaš da se ne možeš opustiti jer te zlostavlja cijelu utakmicu, stalno te gazi po petama, trči za tobom i to svakoj momčadi treba. Naravno, Frigan ove polusezone ide i gol, ali da, generalno i kad ne igraš najbolju utakmicu, a kad imaš tu količinu trke, svakako se vidi na terenu. Još samo za Lokomotivu Istru, meni osobno te dvije ekipe kad igraju jedna protiv druge, to uvijek spektakl za gledati. Da, otvoreno i takvih utakmica u HNL-u, nadam se da će biti još više. Da. Mislim, na kraju dana svaki puta kad pričamo o tome, ja cijenim i svaki puta ću pohvaliti hrabrost jednog i drugog trenera, zato što oni čitavu sezonu igraju na isti način. I sad već to je za svaku pohvalu koliko su hrabri, zato što nije lako izaći i igrat, pogotovo u HNL-u. Mislim da je dio našeg identiteta stat u blok, čekat desetku da nešto napravi i igrat sigurno mislim da oni donekle i lome taj neki naš nogometni identitet i da je to dobro za nas. I to su dva trenera ne samo koja žele igrat, nego koji su i vrlo korektni u svojim izjavama i imaju na neki način onako jedan gospodski štih na način na koji mi nismo baš uvijek navikli. Uvijek je, kod nas je uvijek žuganje, jedan i drugi trener su rekli da je druga momčad bila bolja prvo poluvrijeme. Mene je to iznenadilo. Da, to kaže Čabraja, mi vodimo 2-0 nakon 45 minuta, a Istra bolja. S druge strane Garcia dođe i kaže da mi nismo bili pravi, Lokomotiva imala više. Gledaju nogomet na jedan način gdje nije uvijek neko drugi kriv, nego oni imaju, i jedan i drugi imaju ideju kako bi trebali igrati, što bi trebali raditi i samim time jednostavno promišljaju na taj nogomet na jedan način koji je nama još uvijek pomalo nov. I na svim razinama mi imamo i različiti trenere i u prvoj i u drugoj ligi. Ja samo što se mene tiče i što se tiče nekog razvoja našeg nogometa, mislim da trebamo više trenera kao što su njih dvojica. Tako da. Apsolutno da. I mislim, između ostalog cijeni naše trenere, mislim da našem nogometu ne nedostaje dobrih trenera i to je sve što zapravo ima reći o tome. Mislim, ono čega nama nedostaje u HNL-u, mislim da nedostaje puno više ljudi koji su na izvršnim pozicijama, koji su kvalitetni. Da, ali to je sad već druga priča. Da, ali i to smo počeli lagano uvoziti. Jesmo. Da. Ali ajmo reći da smo zaključili sezonu sad jedno kolo prije kraja. Da, sad samo ostalo pitanje hoće Osijek biti treći ili Rijeka. Da. Ide na tu utakmicu. Radujem se, moram priznati. Tako da. Što očekuješ od te utakmice? Očekujem da će Osijek dobiti. Ne vidim kakvu utakmicu koja će gradski vrt biti raspredan, bit će preko 10.000 ljudi, da će Rijeka tu uzeti bodove, s tim da imam dojam da Osijek raste, a Rijeka pada. Da, je takav momentum trenutno. Da mi je to je neko moje očekivanje. A bilo bi lijepo radi Jadrana. Je, apsolutno. Mislim, ponavljam, moje mišljenje o njemu i prije i sad je bilo uvijek isto, mislim da je on odličan lik i super trener i mislim da se to vidi na Osijeku. Ovakvom kakav je,
što su napravili u kratkom razdoblju. Da, oni Tomas rade stvarno dobar posao. Top stvari. Mislim, tu njima i sigurno i Smoje pomogao puno i ljudi koji su tu, ali da. Fun fact, za Smoju, znači kad sam pričao s Krstanovićem prije jedno 6 mjeseci, na moje pitanje komu je obrambeni igrač koji ga je najviše udarao kroz karijeru, bez razmišljanja, pa bilo ih je dosta, ali Ivo Smoje definitivno. I to ne samo on, nego još nekolicina napadača ga isticala kao ono čovjeka koji čije udarce pamte i 10-15 godina nakon što su igrali zadnju utakmicu protiv njega, tako da ta doza agresije će... Apsolutno. Ostaće upisana. Ostaće upisana. U anale HNL-a, da. U muscle memory mnogih igrača i u 50-ima, 60-ima. Da. Kad bude promjena vremena, osjetit će udarac i Smoje. Spominjat će ga. Da. Ok, mi ćemo se sad prebaciti na finale kupa. To ćemo odraditi kroz tvoju rubriku Povijest jednog dvoboja. Tako da idemo prema tome. Evo, prepuštam ti riječ. Ja ću se ubacivati sa svojim upljuvcima. Malo. Ali ponavljam, evo, sutra idem, ovo će mi biti busy tjedan, tako da sutra idem i na finale kupa, pa će biti dosta dobrih utakmica ovaj tjedan. Da, super. Mislim, finale kupa prošle godine smo gledali skupa na Poljudu i stvarno je bio spektakl. Posebni doživljaj, apsolutno. Da, poseban doživljaj, ali toga se možemo kasnije dotaknuti. Znači, ovaj put 32. finale kupa. Prvoga je osvojio klub koji više ne postoji. Pokojni. Da, Inker iz Zaprešića, znači onako div iz predgrađa i ostali su upisani u hrvatskim knjigama. Od tad Dinamo 16 puta, Hajduk 7, Rijeka 6, s tim da... Mislim da je Zagreb osvajao isto kupak. Je, osvajali dosta, mislim, puno više ekipa nego što je osvajalo prvenstvo svoje i Osijek i tako dalje. Ono što je zgodno za napomenuti da zapravo svega 9 finala je prošlo bez Dinama, Dinamo ima 23. Najuspješnija momčad u omjeru broja odigranih finala i uzeti trofeja je bez premca Rijeka. Rijeka je u 8 finala uzela 6 naslova. S druge strane imamo Varteks koji igra 6 finala, nikad nije postao osvajač kupa. I ono što je isto simptomatično je da se nekoliko puta mijenjao sistem natjecanja. Prvo je bilo na 2 utakmice, pa je samo onda jednu sezonu bilo na jednu finale. Onda smo se opet vratili na 2 utakmice da bi zadnjih 9 sezona, ako se ne varam, bilo sve po jednu utakmicu da se igra cijeli kup. I to zapravo izgleda kao najbolji sistem za hrvatski nogomet, zato što imamo već dugogodišnju dominaciju jednog kluba, u kvalitativnu dominaciju, i na ovaj način se daje prilika i manjim klubovima zapravo da dođu do završnice, a statistika pokazuje da zapravo od 9 tih finala, odnosno 9 kupova koji su po ovom sistemu, da je Dinamo za 4 naslova, što je manje, u postotku znatno manje. Zadnja 2 ga nema uopće u finalnim utakmicama, a u tom periodu su u finalu nastupili Split, Slaven Belupo, Lokomotiva, Istra i sad Šibenik. Znači, dosta širok krug klubova koji sudjeluju, uz naravno Rijeku i Hajduk koji su na neki način relativno česti, pogotovo Rijeka koja se profilirala kao specijalist za kup. Čekaj, bilo je možda koliko kupova u kojem u finalu nisu bili ni Dinamo ni Hajduk? Ja mislim da je bio jedan. Znam da je bilo Osijek i Cibalija su bili i... U kojoj to skandal od utakmice. Da, Rijeka je... Rijeka, Lokomotiva u Šibeniku, kad je nastala struje na dodjeli. Pohvalite se. Da, mislim da ih je bilo 2 ili 3, ne više. Može biti. Uglavnom, ovaj model najviše odgovara Rijeci, a njih isto nema ovog puta. Oni su dosta često završavali u finalima, osvajali i tako dalje.
Što se tiče spektakularnih rezultata, evo jedno u koje nisu bili ni Hajduk ni Dinamo, Rijeka Varteks. Prva utakmica 4-0 za Rijeku, druga 5-1 za Varteks i Rijeka osvaja naslov zbog gola u gostima u krajnjem slučaju. A kad slično ranguje i onaj duel Hajduka i Dinamo, odnosno Dinama i Hajduka, kad Dinamo prvu utakmicu pobjeđuje 3-0 sa 2 igrača više, kad su u prvom poluvremenu Splićani ostali bez 2 igrača, i onda u uzvratu na krilima Nikole Kalinića 3-0 za Hajduk i Dinamo tek nakon raspucavanja penala odnosi titulu u Zagreb, a ovim To je Butina branio, ako se ne varam. Ja mislim da, ali mislim da je to bila 2009. 2009, znači sad je već 13 godina od te utakmice, a otkad je model samo kad je Soldo dao otkaz u live intervju? Toga se baš ne sjećam. Kao rekao da... Mislim da je to ta utakmica. Da, znam da je Nikola Kalinić imao fantastičnu utakmicu u uzvratu i zadnjih 25 minuta su 2 gola dali i onda je visilo je sve, baš jedno pravo finale kupa. A otkad je na jednu utakmicu definitivno najzanimljivija je bila Dinamo Istra 6-3, znači prvi set je uzeo Dinamo. I to po kiši u Gorici. Da, s tim da je Istra u tom trenutku mislim bila 9. na tablici, ali su Rijeku nakazili u polufinalu. To je bilo ono iznenađenje svih iznenađenja, tako da kup uvijek donosi jednu draž koju prvenstvo na dugi rok na neki način ugasi. Da. Ovdje je jedna utakmica, možete biti u formi u kakvoj hoćete, možete biti slabiji kadrom i 90 minuta i ko iznese taj uzima trofej. Ma kup je, ja bih rekao, najsvećaniji događaj nogometne sezone, finale kupa. Bez obzira i na osvajanje prvenstva, to je neki dan, jedna je utakmica, pogotovo sad kako je u zadnje vrijeme, kad imamo i odabir nekog stadiona na kom će se igrati to finale kupa i sve, tako da... Dotaknit ćemo se i toga, jer kao uvod u ovo možemo se dotakniti i tog prošlogodišnjeg finala koji je stvarno bio jedan krasan dan. I utakmica i sve je bilo sjajno. Što se tiče ovog dijela Hajduka i Šibenika, ta dva kluba su već odigrala jedno finale. To je finale prije 2010. Razmišljao sam malo, po meni je to bio najjači Hajduk zadnjih 20 godina, s druge strane možda najjači Šibenik ikad. S jedne strane smo imali Subašića na gol, Strinić na boku, imam popis Andrić, Skoko, Florin Černat koji u jednoj od te dvije utakmice sjedi na klupi. Znači, u drugoj nije igrao, u prvoj mu Andrić sjedi na klupi, onda naprijed ofenzivni red, Anas Šarbini, Ibričić i Marin Tomasov i naprijed Vukušić Ante. Evo, uzvrat u Šibeniku je bilo, postava Hajduka je bila Subašić, Rubil, Maloća, Jurica Buljac, Strinić, Oremuš, Andrić, Skoko, Ana Šarbini, Ibričić i Vukušić. Da. A ušli su Ljubičić i Tičinović. A s druge strane imamo Ermina Zeca koji je paklen bio te sezone. I imamo Mehmeda Ali Spahića i Arijana Ademija, tada jako mladog Arijana Ademija. I onda prvu utakmicu praktički odlučio 18-godišnjak koji danas je u Zrinskome, a to je Mario Tičinović. Epska situacija gdje ga Špaco Poklepović uvodi kad se Oremuš ozlijedio, a Tičinović doslovno s klupe utrčao u 16-terac i zabio u prvom dodiru. Zbilja onako 2-1 je bilo u prvoj utakmici za Hajduk. Povraćam se od oba gola Hajduka u prvoj utakmici. U drugoj 2-0, a u drugoj utakmici tipa Šibenik u prvi 50 minuta ima 12-2 u udarcima. Znači, Šibenik je te sezone bio 4. u prvenstvu, Hajduk 2. Znači imali smo tu puno bližu situaciju nego što imamo danas. 3 penala su bila u te dvije utakmice. Blažević je skinio jednoga Ibričiću.
A ono što je bilo zanimljivo isto tako, imali smo na jednoj klupi već pokojnog Špacu Poklepovića, na drugoj strani Karačića, a između klupa je bio Marko Šapit. Mladi golobradi isto. Mladi golobradi, tako da onako jedan zbir zanimljivih lica je tad bio na terenu i zapravo ja ne vjerujem da ćemo gledati reprizu tog duela, zato što ako gledamo kadrove i Hajduka i Šibenika, vjerujem da je današnji Hajduk bliži onom Hajduku nego što je današnji Šibenik onom Šibeniku. Kvalitativno i igrački, tako da koliko je Šibenik tad bio jak, dovoljno govori činjenica da su u drugom kolu kupa natrpali Rijeku 4-0, pa protiv Osijeka u četvrtfinalu imaju prva je remi, druga je 4-0, pa protiv Arteksa prva remi, druga 2-0, znači baš su imali onako niz i tad usprkos činjenici što je Hajduk bio jak, nije se moglo reći da je izraziti favorit. Apsolutno nije bio. Pogotovo fun fact, Hajduk je skoro u prvom kolu ispao i to u Lipiku na poluvremenu su gubili 3-1 da bi se iščupali 5-3 je završilo ako se ne varam i u polufinalu su srušili Dinama, mislim da je Ibričić bio strijelac. Tako da zapravo imat ćemo reprizu tog finala od prije 13 godina, a samom finalu dodatnu draž daje taj rivalitet Hajduka i Šibenika, nekakav dalmatinski derbi. Dosta se piše o tome, ti ćeš svakako imati i svoje mišljenje, a ja imam nekako dojam da zapravo taj derbi i to rivalstvo slikava Dalmaciju, odnosno taj dišpet koji kuha u Dalmaciji oduvijek. S jedne strane Hajduk gradi svoj identitet na otporu jakome, centru, moći i svega ostaloga. S druge strane Šibenik kao, ajmo reći, najmlađi grad od ta 4 dalmatinska grada, opet gradi svoj identitet na otporu centru, ali regionalno, znači Splitu i Hajduku. A koliko sam ja shvatio, Šibenčani navijaju za Šibenik, a ovi iz Zaleđa i s otoka navijaju za Hajduka. I opet imamo dišpet prema centru, odnosno prema Šibeniku, jer ih ljudi iz grada Šibenika smatraju onako, a vi ste Vlaji, vi ste Boduli i tako dalje. Tako da svak ima svoj motiv za koga navija i svi su na neki način inspirirani dišpetom. A šta bolje oslikava Dalmaciju nego dišpet? Kontra. Živa kontra, vječna kontra. Ono čega se ja sjećam sa tih utakmica i jučer sam prošao i tražio neke fotografije po bazi, ima ih jako dobrih. Čak bi mogao reći Saši da ubaci nešto nakon podcasta, to ćemo vidjeti. Ja se sjećam svog nekog iskustva, znam da je utakmica bila u doba kad je bila škola u smjeni gimnazije pa sam morao tražiti ispričnicu da ode na utakmicu. Ispričnicu nisam donio, nisam se pojavio taj dan u školi. Znam da je škola, da je gimnazija bila zaključana, znači sa svih strana sve je bilo zaključano da učenici ne bi mogli izaći i ići prema stadionu. Neka urbana legenda, to nikad nije bilo potvrđeno da je neko skakao sa prvog kata pa da je slomio nogu zbog toga. Ne znam se to dogodilo, možda će neko reći da je ili nije, ok. Sama atmosfera u gradu je bila meni baš je gorilo taj dan, bija je šušur teški i na stadionu to je možda i najposjećenija utakmica u povijesti kluba bila, znači nema sad onih brojača ili onoga. Službeno piše 8.000 ljudi. Na istoku navijači Hajduka su se penjali jedni drugima na leđa. Na zapadu je sve bilo puno do čepa. Tako da bila je baš jedna posebna atmosfera. Kad sam pričao sa Bačom prije par mjeseci, prije godinu i nešto, Stipe Bačarić-Grgić, onda je on rekao za tu momčad, pogledaš ekipu koja stoji ispred Šilje, ispred Blaževića i svjestan si da će biti 0 na kraju primljenih golova, a sad ti napraviš. I sa Zecom i Alis Pahićem i sa Bačom se dalo uvijek nešto napraviti. Tu je sa klupe ulazio stariji Jakoliš, tako da imao si još Zenija, Kusmanija, Ademija, neki blok.
Imao to je si jako ono dobra i ekipa. Bloudeka koji je ono isto bio dobar igrač. Fuštar koji je kasnije postao stoper kad je Kalinić došao. Postao trener je bio u napadu, mijenjao se sa Dajićem. Pa ja mislim da je to jedini ono, Šibenikov izlazak u Europu ta sezona jedini, bila. da. Ne znam kako je ta Na Malti se igralo i u Dugopolju isto tako. Da. Tako da, Da, to zapravo, je bilo zapravo i na to je polju jedno finale koje je onako ostalo u bilo posebno. Da. Još jedna stvar, jedna poprilično zanimljiva anegdota. Šurjak je bio sportski direktor tada Hajduka. Ono kao dio kolorita je bilo da bi tada juniorski igrači koji su bili, tamo je bila moja generacija, njih 4 su stali pokraj ono trofeja kupa. I dvojica su imala dres Šibenika, dvojica su imala dres Hajduka. Ja sam našao tu sliku u bazi i poslao sam jučer bio i ovaj jedan od kolega sad igra u Bugarskoj, mi se javio Ante Živković. Mislim, ima isto zanimljiv nastavak te priče, ali nakon kupa, ono kao svi tužni idu čao, on u dresu Šibenika i šeta i prilazim u Šurjak i kažem, dobro se bori ja danas. Znači, kaže je teško. Kažem, a bit će me zamijenija za Zeca. Tako da, eto, ima i ta anegdota. Ima sigurno puno priča i svako ko je bio taj dan na stadionu da, vidjet ćemo čiji će sutra navijači rastaviti gol nakon osvajanja trofeja. Ali u uputama ovaj puta specifično piše da nema ulaska na teren. Znači, a misliš da nije prošle godine pisali? A nije pisao prošle godine, sigurno. Ali ove godine baš piše specifično. Nije dozvoljeno ulaziti u prostor gdje su suci, Šta misliš da će biti u ljetanju terena ako se osvoji? Pa ja mislim da to uopće nije upitno. A dobro, okej. Ali to je onda, mislim, prošle godine smo bili ja i ti. Sad promatraš sa ove iz novinarske lože, bili smo oboje u novinarskoj loži i promatraš iz novinarske lože. I gledaš kako tamo ulazi more ljudi na teren i onda se okreneš na drugu stranu i vidiš kako ekipa skače po južnom golu, pokušava srušiti prečku. Srušili su i onda je to 2 dana šetalo po rivi u Splitu. Pa i ono što je bilo na centru, kasnije bilo tamo kod starog placa. Bilo je ispred prostorija Torcide, ali najjača scena je vjerojatno bila kad se spuštaš prema rivi i ekipa se vozi u auto, otvoreni su prozori i svaki ima kroz prozor drži dio prečke koju nose prema rivi. Mislim, to su realno, ne vjerujem da ako Hajduk osvoji naslov da će opet biti takva ludnica, zato što je ono je bilo katarzično. Nakon toliko godina bez ikakvog trofeja na Poljudu osvojiti kup je nešto što je bilo dosta ljekovito za cijeli taj dio oko Splita, oko Hajduka i na neki način mislim da se ove godine to očekuje. Bojim se i pomisliti šta će biti i kakva će atmosfera biti oko Hajduka ako Šibenik iznenadi, a realno bilo bi iznenađenje u ovom trenutku. Ne, bilo bi apsolutno iznenađenje. Ja bih se samo vratio na kup iz 2010. i moram reći da nisam još pribolio, treba je biti crveni karton za nekoga od igrača Hajduka koji su udarili Ademija i kad je bio gol za 1-1 Zeca, to jest neko je kasnije zabio Zec je lobao Subašića, nije bio offside, tako da nije bilo baš sve čisto sudački iz druge utakmice, ali mislim da je Hajduk, bilo vara. Da, mislim da je Hajduk u globalu zasluženo osvojio, iako taj dio malo boli, zato što Šibenik, pogotovo Šibeniku dobro izgledao, a i onaj Kumpir Ibričić u 88. mislim da je bio taj ključni, iako je Ibra bio igrač i po, tako da. I zanimljivo, u tom finalu su Bosanci bili glavni igrači, Ibro s jedne i Zec sa druge strane. Da. Tako da Šta očekuješ od finala? Prije mjesec dana si rekao Šibenik sigurno uzima. Da, ja sam prije mjesec dana sam rekao da baš očekujem da će Šibenik osvojiti. A ne znam, mislim ide na utakmicu, mislim navijaču za Šibenik i ja sam tu rekao da svaki puta kad ide na neku utakmicu, pogotovo kad je finale, pogotovo kad je na jednu utakmicu, ja očekujem da se može svašta desiti. Tako da ja očekujem, to jest nadam se da Šibenik može osvojiti. Ali promijenilo se dosta toga od prije mjesec dana, tipa tad si navodio neotpornost Hajdukove obrane na kontru. Sad imamo
ekipu koja 6 utakmica nije Nije primila primila gol. gol, da. A s druge strane, taj Šibenikov blok iz kojeg su te kontre i polazile na neki način je Se dosta raspada. raskliman, da. Da. I mislim da je Hajdukova prednost uz sve ostale činjenice da se igra vjerojatno na najboljem travnjaku u Hrvatskoj, na Rujevici. Mislim da to nije stvar koja odmaže Šibeniku nešto pretjerano. Šibeniku i to koristi zato što to je najbrži travnjak u ligi, najbolji travnjak u ligi. Možda ne zadugo, pošto je sad Hajduk uzeo tog lika iz Rijeke, pa sad... A dobro, ali imamo i Pampas, vjerojatno će i tamo Da, i fino. to će biti ludnica. Ali Ali generalno mislim da brzi teren nije da ne odgovara Šibeniku. Ako će Šibenik izaći sa Dolčekom na Rajon i Špeljakom prema naprijed... Da, ali u svakom slučaju više godi momčadi koja planira dominirati. Dobro. Koja planira dominirati. Mislim da bilo kakve okolnosti na stadionu neće imati nekakav presudan utjecaj za bilo koga. Jedna i druga ekipa nisu neke ekipe koje šta ja znam, pokušavaju igrati na neki destruktivan način, koliko god će se Šibenik braniti i to treba biti realan, ali generalno šta ja znam, ne mislim da će bilo kakve okolnosti imati nekakav pretjeran utjecaj na iti jednu ekipu. Mislim da je Hajduk u puno boljem momentumu, momentalno mislim da su skoro svi u top formi sada. Osim Livaja. Dobro, Livaja, meni je suvišno uopće pričati, on će sigurno ili zabiti gol ili namistiti gol. To nema spora. Nemaš nikoga ko će njega zaustaviti. Mislim da ga nema ni u HNL-u, pogotovo ne u redovima Šibenika, tako da I on između ostalog živi za to. Po meni Livaja živi za utakmicu za trofej, Livaja živi za Europu, ili Livaja živi da odigra u reprezentaciji dobru utakmicu i to je to. On će sve ostalo će odraditi vrhunski i on je neosporno najbolji u Hrvatskoj sada momentalno, tako da. I šta imamo o zadnjem akteru finala? Sud? Njemu je treća utakmica koju sudi Šibeniku i Hajduku. Pa šta ja znam, ja ću ti reći istu stvar koju kažem uvijek, da Bog da ga ne vidimo, tako da. Slažem se. Ništa drugo me ne zanima. Mislim da će... Da neće utjecati i da se o njemu neće pričati. Meni je to mi je nebitno općenito kad gledam te utakmice, zato što sam dojma da jedna i druga momčad imaju svoje adute. I ako se utakmica bude odvijala na način na koji jedni i drugi žele, da neće imati problema oko toga. Tako da generalno radujem se finalu, ponavljam, to je najsvećaniji događaj nogometne godine u Hrvatskoj, po meni apsolutno. Općenito je kup poprilično svečan, pogotovo kad dođeš kod niže ligaša i sve to ima tu neku posebnu čar. To dijeljenje nogometa i ta dobra energija je uvijek prisutna u tom kupu, tako da zbog toga i volim jako to natjecanje. Meni to draže mi je od prvenstva milion puta, zato što ima taj džir, ima tu čar, pogotovo zadnjih 9 godina od kad imaš to finale. I šta ja znam, ja se radujem rasporedan na stadionu da će biti što više ljudi. Šibenska tribina neće sigurno biti rasporedana, ali će biti dosta ljudi, tako da će biti zanimljivo. A što se tiče rezultata, očekujem 1-2 za Šibenik. Ja ću reći 3-1 za Hajduk. Okay. Ja navijački sam ja tu usmjeren. Tako da eto, nadam se, očekujem da će Radonjić za prvi gol za Šibenik. I to negdje tu za pobjedu, a mislim da bi Dolček mogao zapapriti, čisto da potvrdi da će se vratiti sljedeće sezone u Hajduk. Zapravo Dolčeka smatra najvećom prijetnjom. Apsolutno, mislim, tu nema spora da je Dolček najbolji igrač ove druge polusezone u Šibeniku. Samo se nadam da će obrana biti ozbiljna koliko god može biti. Tako da. Ja očekujem, znači Mlakar. Ajde reci postavu koju ti očekuješ. Ja ću isto Šibenik. Postava, pa mislim da je Deko standardizira ako Avazijem bude zdrav. Znači s jedne strane će naravno na gol Lučić, lijevo Mlakar, Melnjak, Fero Avazijem, jer Borevković ne može. Desno je Sigur, dva vezna u sredini, Krovinović i Pukštas, ispred Benrau, lijevo Mlakar, desno Sahiti i naprijed Livaja je realno to je ekipa koja ako nema ozljeda i kartona istrčava zadnjih 5-6 utakmica, tako da. To vjerujem da će biti to. Da.
Šta ja znam, ja iskreno s ovim kako je to izgledalo prije ne mogu procijeniti, ali očekujem da će Đaković braniti kao što je branio kup. Tako da će to ostati, iako bi ja rado da Rogić brani. Ne da ne cijenim Đakovića, ali mislim da je Rogić Rogić je bio dobar. drugi najbolji golman ove sezone čitave, iako je sad u nekom padu i nije nešto branio protiv Dinama. Ali generalno mislim da je uz Dolčeka on najbolji igrač te momčadi. Što se tiče obrane, očekujem 4 ozada. Znači, Kvržić. Sad ne znam ko je zdravo od stopera, ali ili Đorić, Matić, Perić, neko od njih trojice će zauzeti te dvije pozicije. Lijevo očekujem Minu, onda da. A mislim, Minu ja volim, po meni on dobar igrač. Igra riječi. Da. Aha, ok, to sam sad skužio. U veznom redu očekujem da će opet biti Soldo, ako ne bude Soldo onda će biti Đorić ko zadnji vezni. Tamo ispred šta nam ostaje? Ostaje će Nadžija. Mislim da će Hiroš dobiti onu poziciju koju je dobio prvi puta u utakmici protiv Gorice kad je Šibenik dobio, znači onog krila koji će ulaziti u sredinu, da će tu biti Araj isto tako lijevo, desno Dolček, naprijed Špeljak i to je to. Dobro, vidit ćemo. Mislim da po meni je to najracionalnije i najbolje što Šibenik ima u ovom momentu, ako sam nekog zaboravio. Ne znam, ali mislim da je to. Meni je žao što se Đira nije oporavio do finala. Mislim da je bitan faktor. Da je on fenomenalan igrač za Šibenik, tako da ne znam hoće li ostati sljedeće sezone, dojma sam da neće, ali mislim da je pokazao da je on vrhunski igrač, samo da ga ozlijede i zaobiđu. I mislim da je to. Što se tiče mislim nas. Da smo završili s tim dijelom. Da. Ostaje nam još samo prognoza, tu ću ja nabaciti što je bilo i što će biti, pa završavamo kratko. Možemo odmah i na grafike, tako da to riješimo. Imamo pobjednika kola, Toni 86, koji je odigrao dobro kolo, osvojio 40 eura. S druge strane, ja se nisam nešto proslavio, bio sam opet na 500 i nekom mjestu. Ajmo reći da je svi 7 parova bilo skoro. Tako da možemo skoro si bio prvi. Da, točno to. To je ko Nevica mali Nevicom, kao skoro sam dobio 5. Možemo i na sljedeću grafiku, tako da ja to zaokružim. Što se tiče ovog kola, Köln Bayern, pirova pobjeda Bayerna od 0-4, to očekujem da će se sad iskaliti na njima, neće osvojiti naslov. Imamo Inter i Atalantu, očekujem gustu pobjedu Intera. Atalanta nekako stalno je blizu te lige prvaka, ali mislim da je neće uzeti. Imamo utakmicu između Leedsa i Tottenhama, očekujem 1-2 i samim time mislim potvrdu toga da će Leeds u niži rang iduće sezone. Imamo Chelsea Newcastle, očekujem pobjedu Newcastle. Imamo utakmicu između Osijeka i Rijeke, to sam rekao da očekujem pobjedu Osijeka, stavio sam 2-1. Imamo Sevilju i Real, mislim da će Real pobijediti ovo zbog ovoga svega što se izdešavalo protiv Valencije. I imamo zadnju utakmicu između Juventusa i Milana, mislim da će Milan to riješiti kako bi iduće godine bio isto dio Lige prvaka. Tako da, to je to. Imam samo jedno pitanje, kad ću ja dobiti medalju za ono što sam prvi dobit ćeš u natjecanju našem? To ćemo privatno riješiti. Hvala ti još jednom na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Ovo je zadnji puta da se pojavljaš ove sezone. Bilo mi je drago. Hvala ti što si me zvao i valjda će opet u budućnosti biti prilika. Da, bit će neki prilika, sigurno. Meni je posebno zadovoljstvo. Ja oko tebe i s tobom imam uvijek neki planova, tako da nadam se da će se dogoditi to u budućnosti. Dragi gledatelji, to je bilo to što se tiče danas. Hvala vam puno na gledanju. Ne zaboravite popratiti naš rekreativo koji smo snimili sa Rudešom. Nažalost, imali smo dogovor sa Slavenom koji je propao, tako da ćemo pokušati nešto još smisliti nakon kraja ove sezone. U sljedećoj epizodi ćemo se sljedećoj i posljednjoj epizodi ćemo se pokušati uhvatiti malo naše reprezentacije i nadolazeće Lige nacija. A dotad hvala na gledanju i čao.